Amantia was so. Ye pentama jiti, ye pentama ya hon. Namo solia bosoma konfo, nutuo, honi. This not is round. One day, Kaish. Obemana fausa rapture, Kaish. Akabaranta wa kraso kobobo. This is not wrong. It's not biblical. Once any penny behind me, so you nipa. Oh yes. Oh yes. I'm not afraid to say it because the Spirit of God within me is telling me to speak. Kaish. Bibi a we wo ewiase bia na wo hu de bia betuto onema afa de bia masema meka sesikani uwo sika bebre e wo bank na se wamboa wo bi wo sika no obi hu se wo sika na se wutimi to aduane po ema obi di eto mpaboa ema obi eto atare ma obi ya enu me hu se papa we ana maami we de wo sika nti munya bia na watena wansa me pa mo subscribe channel no mama na mo share videos na cross all social media platform ne so emfa emamesa ene nkoma ye ba bidi na no ohia no eye din ye warehu mu de na rehu ne so no sabi ye ntena ho ma bi nim sabi emedi nkwase asem enkyere yi obi maami bi o ahre de ba oyiri bi ahre ni kunu ema bi ahre ompapa now they also we ya oba be kan asem we dey ntimi nka odi for back to back nko an obetimi aka na se Maame ho kwan an ka Maame na ye Maame Agradaa nsem abeka fa Chris na twon nka se be meka ma nwa che ne yie pa ene anibre aba amantia wasi so ye pentama jiti ye pentama ya ho na mo soli abosoma konfo nutuo honi this not is round. One day, Kaish. Obemana fausa rapture, Kaish. Akabaranta wa kraso kobobo. This is not wrong. It's not biblical. Once any penny behind me, so you nipa. Oh yes. Kaish. Oh yes. I'm not afraid to say it because the Spirit of God within me is telling me to speak. Kaish. Say a team be a friend Jesus. And then Abraham says, "You are being a free mono." Ma prepare me sermon every day. Okay. I prepare me sermon on Thursdays. The son and I was saying, "Let me general want to preach repentant." But my prepare message in every. Okay. But I will take 3 minutes to talk to you before I will go to Simon. And then Sawuti what's an emashe to ya? Ya this year. Okobobo. Yeah. CBB the F. What can I say? What can I say? Earthquake. Masa. Earthquake. For them you. People how? Earthquake. Earthquake. Yes. But I need them more. Gigi. It be surviving. It be unsurvive. Oh. This I will say. A balance saying, and it be survival here, and it be empty and survive. Oh, Bible says, a ni passion ni wa, a so. But on where we are taking, Kaish, the shackle, Jesus. Maybe I make us say, oh, yes, yeah. May we are depending when it does. Our cry will need to be Christo D. Oh, yes. And follow the ni papa follow. So what would do when you are coming, say, which you ready, dear? Kaish, if you mean about as watching about Bob, and I know Bible saying that you should need a fear for it to good woman. Now, yes, what that a top da Christo to me that our problem. Kaish, but so what GDS and one in an amor who be so a friend. Now, I'll bet you so. I am not any person, you want where do you go? oh, yes. Oh, Mommy, where do you good? Papa, where do you good? You are criticize this onion. One on a common, a rather tunnel.
sra gari a wuye wo kura po sabi oti ase ana toma tere yas na odi chen ana sese yas na odi chen nti ana what are you saying enkofo wo na ase omo somo na sa akrofo no ko omo go wo na ase kwa des question mark oti me gina obi copains mu se ni na busu obi o twa busuya ehwe bi na to bi ka che se be buatan who are you to judge someone me ko di for back to back because am ko di for back to back na bia ma no akopra me aka ne menka go for back to back Maame medas eda wo na so na me ne tunam ni ba bia nti yenko ene de me ma ho kwan ne opese o kan bia menka onse ma yeko sa me ka chira grada wa jimi o de sembe ba wo Ghana me ka chira grada obi ahre ni wa jimi tu me ka chira grada wa jimi o me ka chira grada udina chi abedi nanim eno be papa kakra o chema be o de pada be bono to me ka chira grada wa jimi do Agradaa jimi o na o de me baby me checha kra me call street I'm in American University na me chia recamp Montezoro school ano me chia ye ne de be ji wan sana wasa ni advert ye u trade recamp school ano ma me chia no na fa abako na enye shirama o time 2 minutes ni American say me ka chia Agradaa jimi de wa jimi we nde ya wa jimi asam ne say asama metie ya metie ni yie na cheso pa chese Christianatu ne boni na ekunu yo Job chapter 21 o kan ba sewa o so boni ye fo nyini che na ma moburuhu fo huna na ye ma hye put for back to back so put the new quote na quote na wetimi ata da bi se kire matu quotation no ntimutie me tie da ntimi se me mpese metu quotation ama Agradaa okay kasa so se Christianatu omusi so mpam hwanyom ho ntem eni na wo nkwase emu person omugidin enu na metu quotation say Bible say obonefo o tenase che Job chapter 21 down or so obonefo tenase che no ma amimfo ehuna ana moborofo huna no wo yema mo abopri enti Maame Agradaa wo siwe awo katu Christianatu asem bezem bi sa Agradaa say ayembi abra no wa bosumdam ho accent ho no na Christianatu ba ho ana asem sebe number 1 number 2 be pesa bezem bi sa Agradaa say ayembi a oni Christianatu bia na mpna twi bi akoso mti no onim Christianatu pa ana Christianatu ya ne busuani senye ne busuani dia ne Maame Agradaa ka akire onya jimi na wo jimi do o we snap na no ba keka kwa yasam dan ya wudi blazer ba kire bi chese ne costume swimming costume varanta de o de kire nya hwe na wo wi asa ba jimi ho asi yetimi kire hwe 45 minutes obi aja pade kese de kon 45 minutes obi alusu ni kun 45 minutes seconds obi ewu aja na maho then what are you talking about Agradaa Maame Agradaa eda yeyi asenta onyema odi ka fa abosom ba ko di ni kan eko ba bi okoje ye no ono ko ne reincarnation se mu shemu kena Maame na me se dem be ya sore wa ya se mini sofua Agradaa ba be nyanya adwuma me di ka kan ho asem be 2 years ago ni na me kan ho asem no family video di program 2019 na me ka Agradaa asem na se wo Maame Agradaa yi wo ye boniyefo nti because Bible so on person boniyefo be wu ni boni se Christianatu wu ntam dia Maame Agradaa wo kasa de boni nti oposo gidi nti me ka tell na se onipa bi oya papa no oya papa bebre no awurade mafi mafram sanke ye po bi manako heaven a Maame Agradaa nya wo ba besia ukoto donso sabi ukoto donso wutimi bo ba mapo wutimi san ba ma wutimi san obi maninya stroke eni tina me say wo Job chapter 21 tina me say Job chapter 21 verse 9 no
was na obonefo nyini che no di abonesam ne che na ahumabofo ne ahiafo huna na wo hye tie go so no mo yema hye omo Maame Agradaa wonti obi atumi agu Maame Agradaa wonti obi atumi ahwere ne japade Maame Agradaa wonti obi ahwere ne ba anka skabi ode ne ba ba ku school onyame ama obere Maame Agradaa so wanze so wadwena wo onyame betwa wagu sane oma Eli emanyi kumum nyina sa nyame betiasi fie ade ya yasi aba ede na Christianatu opey fine Christianatu akopedi opedi ni mahwan hwade Christianatu ko gidi ni mahwan nya Ghana ochi ma Ghana nti asam na Maame Agradaa akase omo pentemanya omo ho no ono nkwase apabra na nkwase popo wabo nipa no ebi na Christianatu aye omra bontime kire Ghana fo no humbo jeni onkana ntumi afa gale kanka ho la Christianatu obusu afo ko muti ometima sie no ana me onkana ntum ayefa mi bisasa Christianatu woni Maame Agradaa wo nkitawbidie bi abe kansam fun se onu kura so ye mwanyalisi no ni nyama enso nyame ani o na mo ni popone fo wa bo se ni popone fo nyini che na wo nyine ti na ba hu bra babre wo nyine ti ana ba hu bra babre isam fun se wo nyobi ntufo wo nyobi ntufo no nyobi tunufo a akobedi isam fun se me ba mo chama subscribe channel man na mo share videos na cross all the social media platform ni so enfa emamini mo de na ba na eda screen ni so me sefa wakosem bibia wakomu pese wo kan na wiase nyina ti na obi di sua bibia peke number na friends we program na pese be take live coverage so ema peke number no pese we advert o program studio media de bia de ebre wo so me sua nyama efiri mu na peke number no na woni eye be for Nkasa University Foundation kwen number no na eda experience to kitwe bia insa ikakwe bi na faboa eye ejanka asem mo me ko di for back to back no the last verse Atsu-He different asombe kan se Ghana nyina na de atweni Maame Agradaa do a social media comedian comedian nti mo fa ne se comedian bi no ede oma Ghana for ni Christianatu family nyina emphasize Maame Agradaa comedian so bi a anka wasakara pa kanyama fu bi se onye ni nim se da mo ehye ne sopotare nkran ka ma social media bi anka odi nyame asam nko ana betena bet obi otumi di na ya ase ni biliza be kira de septa prache agene ya collect enti no no ya snap na to nsamfo ato nsamfo onyobi ntunufo iti Ghana nyina Maame Agradaa atense wo be wie nso wasore pom akosi okogini din aw enti ni America no se Ghana fo nyina memo bia ya akọ ani Christianatu ne yere broni fita no ne ma nso ofo utumi so no wo so broni no man hu sisi no so sebi o no wo so no seven kan kasabone no wo so broni no o man hu sisi no so nti no atwi ba bia ko bia broni no sebi abru sebi nyaado ayin fo hwe broni ba ka wo atopa bi ba kai cause kan ni atopa the most mutta a moving product ti ni America na se ebre so a abujanfo no mo me nyina en ko chamo ne en ko so na nyame susu en kata atwuso ne en pano krabe de national anthem no national anthem no aka be bia kan na pe be bia ese bo national anthem na ekon bing na ese be bia no bia un say a great footballer has fallen, the great tree has fallen. Now the whole world is Ghana flag because okono okwati Ghana nim. Aden about this time to me boy. Aden no muntu me boy my. Kaba bia radio so TV so be bia national anthem. Before be kasa krese obo national anthem no kakra. Na do ni picture abeto. Po national anthem no kakra, na do ni picture abeto. Po national anthem kakra, na do ni picture abeto. But I don't up to now. Ghana perform more. Kabra mo didn't do airport no crown. All the footballers no me now as chainsaw umi yomunuano. Menra me homo. Men homo nra. Ti mesre. Ti si akodi mo kire no.
all the TV station, all the radio station, Momo national anthem. Ghana share the kese. Momo money kwachiri. Momo see a loose footballer, great footballer. Now brofunu su nyin tum say Atsu and wakokote. Oko battle for Ghana. I'm the one Jackson that was Sunday and Saturday. The match is on boy in 5 minutes. I did in a home match. Picture, yes. Abrafunu. Yeah, the picture. Ghana here. So my Ghana then here. Kabarisa nene kufada ma ya just stream kasi big stream. E waseka amafu go e bon national anthem. Nyum ko ato e ka Ghana bakwasem. Abrafunu ye. Ade na ye de ntumi ye. Saturday omo ye na Francis. Atsu nso mboma ya na. Sa atsu mboma dia. Ene ntentem na kufado ye sre olumai. But this time a secret, sa koku no de gusu munko yimfi so. Na mo fa twito so na mo ma Ghana form fa de enko gina ho. Koruma shifo no enkrafo form de aigbefu form de Muslim form de kutukuri form de tigari form de basara form de akan form de kitimra we mra no nyina fa betwambom. In the name of Atsu. What if back to back attention to the say to yes after? It's better as. Right. Maybe I'm sure subscribing to the channel. Now share videos across all the social media platforms. Macron that's in it.